La senza ikhombo yokondla isheni lami la lithena kunento elifunakala lenze libone ukuthi iyasebenza no futhi yogathi ultramel amakinati ucheese kuke besimisa la so uyamixa vele ngithi ngifuna ukuvutorize into edala ukuthi ngifuna ukuvutorize ingoba ngifuna ukuthi mhla izingane yabantu imithi eyiphika ngithi nayi video le video yami ngizoyifaka ku YouTube ngizoyifaka ku TikTok uma uyibonile ngicela ukuthi subscribe ushare uphinde ucomment na amakinati yabo lawo masimbo wathenge eShoprite the combo it cost almost 80 rand if I'm not mistaken yeah tena ufuna ukwakha ingane manje ufuna ukondla leya naye isekho enough so samlekelela ke la beqobela yena ezenzela yena yonke lento lena ngoba ufuna ukondla hayi wayenza into yakhona wayenza njengoba ubona eqoba laphana kusashoda ke if you can guess yini eshodayo njengoba kunje cause lento iyabukeka njengamanje esinye isibiva lesibafana bakithi esiphelele ngifuna ukuthi comment usho ukuthi kushodani bese ngiyakutshela ukuthi bikhona njengoba ubona siphelile ucheese lento le siyagovuzwa manje siyagovuzwa yamixwa kwakhiwa umuzi ngeke ngisisho isibongo senkabi yami ngoba manje ngizosuke nicinge yagovuzwa manje ibole ukuthi yavele endla kanjani ngidle kancane bafethu hayi ngithe ngezwe siyimbi ngenye indlela yabona ke la bisiyidla isimixile yabo shuthi mina ngithi hayi ngifuna ukuthi mangabe uthi ingane yabantu imithi uthi uyayiphika nje buwa ufake bangalifaka iqanda la ona mngidlile ngafaka iqanda cha bimnandi ke nanga phihlize elinye we avela wathi ngisayidla into bese ngilokhu ngithatha nje la ubanana uzofaka ubanana manje uzofaka ubanana awufake phakathi uthuna umodwa uqobe ngespoon yabo njengoba uqoba ngespoon ke xoba xoba kwenza ukuthi kuhlangane lezi zinto ukuthi kamnandi kuwe right uyanda umuzi la ngane zakwethu uyavuka impela umuzi noma ungathi impela hayi uthunda amanzi apopo uyavuka umuzi lana kanti iyakuvikela ukuthi uzisebenzise izimbiza ungazisebenzisa izimbiza casuka kakhulu inkabi yami ngiyilida nje ngo 2-1 yabo hayi 2-1 or 3-1 athi ngimlida ngo 3-1 yabo ya nangokuvuza lento isihlangene ilapha nje bafethu ezantsi iyabila njengoba ihlanganisa ke waqeda wayitesta amakinati umuntu olikinati uzuyitesta ikinati umuntu olibanana uzuyitesta banana njengokuyidla ngicela ukuthi ushiye comment yakho usho ukuthi yini enye into oyaziyo ekhulelisayo noma eyenza ukuthi umuntu amithe walokho ngabe ubone le video ku TikTok ngicela ukuthi upress plus lapha na ka follow ucomment uphinde ushare noma ustinje noma uduete then uma uyibona ku YouTube ngicela ukuthi subscribe ushare uphinde ucomment uma uyibona ku Facebook ngicela ukuthi ungifollow uma uyibona ku Twitter ngicela ukuthi ungifollow uma uyibona ku Instagram ngicela ukuthi ungifollow ungakhohlwa engage usho ukuthi yini wena oyaziyo enza ukuthi uthole izingane danko